Hello. Ay sakit, mga ka dahil. Aliman. Pero pa ako ka-realize hanap gidi ay. Kuya, mangitag kwarta eh. Okay lang mo dinaday, mababuak ang itlog dinaday. Ay kabala ka din, yung sakatri si Kuya natin Aileen dinaday. Tungod sa gugma ni na... Tungod sa gugma ni nanay o tatay, na tao kaning binuhatan niya sa inyong atubangan nagbitbit sa kinadakang lagay. O nagtuo sa panultion nga, kung ang babae adunay bintang pinalikwi, ang tumboy adunay putong dahi, ang lalaki adunay budbud nga may gatas nga puti, kaming mga bayot mo'y mukaon sa budbud nga gahi ug may gatas nga puti, kay ang gatas nga puti sumpay sa among kinabuhi. Mayong hapon kaninyong tanso, each and everyone. My name is Vanity Ashley Han. 15 anyos ang panuigon niya tumiyaging 7 ka panahon. And I believe, before ko lisanin na ang 4 na sulok ng kurting ito, mag-iwan ako ng katagang, pangit man ako sa inyong paningin, mapagtyagaan na rin. And I thank you! Next up we have Jaya Muse of Diwanan. Today is a celebration of diversity and equality. Good afternoon to each and everybody. Hi, hello, mabuhay. The girl standing here in front of you is Miss Jaya Cabajo. It's no injection, no pills, no hormones, no makeup, no costume, no boyfriend, because no money. Ako po ang babae na gula sa langit, bumagsak sa lupa, nasalikisin, angel of sin. Ng mukha lugasin, mukha lugbitsin, o glabaw sa tanan, muchup-chup o pintin. Once again, this is Jaya Cabajo representing the team Giwani. Yan kasi makuha ni Elmon Mutilano, no? Buwas durong bayan aning ang sakit dahil ko, no? Kitas na butik na. No to drugs, no to alcohol, no to cigarettes, yes to basketball. Bye. Bye. Talaga may, basta makayaya. Basta mugahi. Today we celebrate beauty, diversity, and festivities. Towards to promote the gender equality and the humanity. Buenos dias, namaste, caballeros, or should I say, good afternoon, ladies and gentlemen.
A girl standing in front of you is no other than Shane, Kesha, Barbie Ursa. 17 ang tirada. Bahalag ipakiha sa mama. Basta naguba ang akong baybay sa utot. Shane, Kesha, Barbie Ursa lang po ang nagsasabi. Winners never quit and quitters never win. And proud and loud to represent Team Sansan, mga gamay kuti! My name is Aliana Maria Ann, fresh and virgin. Treating proudly represent the Manyo proper. It's inter-barangay uses. Let's have here from Punta T, we have Mikaela Marie Buhol. Imuni. Dapat jodoh. Pilota. Yang ketiga. Kung ako ay tao, kung kamu ang tao, ngano ang katulaguna mo raman tuging kanto. This is Mikaela Marie Buhol as a fresh virgin, never been touched, never been kissed. Fresh virgin with calling crystal. Mikaela Marie Buhol is a graduate of the Bachelor of Science in Secondary Education, major in vulcanizing, mupakyaw o buslot na utin. Mikaela Marie Buhol ang nagsasabi, kung dili ka ganahan biyaan sa laki, kali-kali! And I thank you. Okay, our next contestant from Batad, Miss Jimz Constantino. Kung
kusog mulupad. Pwes, kaming mga bayot, kusog mulupad o motuwa! Pinapatay na ang lahat ng adik sa mundong ito. Kaya kung ako ka-candidate number 3, sumuko ka na, putang ina mo. At para kay candidate number 1, kung feeling maganda ka, you're not feeling well, pakyo ka. Kung makatakag itong nabitin, kaya salbahis ka na. O kung makita kag puti nga bitin, kana buutan ka na. O kung makita kag brown nga bitin, kana duula ka na. Ikap ka na. Ugay ka na. Luwa ka na. O tsaka ka na. Ay ka na. Luso ka na. This is Jimz Constantino, proud and representing wala akong team diri.